washirizi watukufu wa shabakati internet ya hama deheli mmonao zihazizilo harumele jumbala la mali la ngazija empo nga mmonao siku leo samedi zihazi zizandisa amri ya chef wa direction des impôts bwana Diallo nga mjua wakaya harengeze domana zinu gasina wakati mushashibana hindeze duzendongora kauhamba yakaya nga rijo hanza madomana amanda wanu ekango haruma zirika yanu wado angalia haku yeze faida za emaraia jo wafaya kama hala banu haku wakaudenza haku ya maraia kawa jangwa libao za impoza hao kema garinga nga kentio zikauhoza hakuwa kamrungo no jumba mandalinu jumba litao mapesa menji yabo besedo kwa rishukurie au kandungo madazinu zinude zionesao madhamana wema zionesao yensi kange mundwao kamro hauno haze mandalinu dhamana mado hii aja rahabe se hata karjatimiza mfikiri karjatimizi mwaha hadengeze domana zinu sai inuma hala madaba wanu wakaudenza saba wanu watilwanziani ziazizinunge zendele yao rijomba Mwenyezi Mungu domana mada zinu za mahala huinji wanruwa do shenkeza zenjema okayaka mruha ono ndongo mada zinu zifanyishia hao zinu ndizo wakomori wanzao zindizo sisi watu sima journalisti radio wanzaka ngezifanyishia hao roho haba zistudo ambeze bibi ahi shairi do haba hatezenje mazifanyishia hao ngono wala ngabonga mmonao namna zizendelea hao yabonge yewa ezini zandisa rangu ndikweza zinu zandisa hale mbaga waza pepire nyumba wale keze wanapita nyumba waborija pepire nazimame ni waziri Daktari mkuu wajibu kwanza keza umri kabisa kwanza tena mshahara pasoma kwa mshahara mtoto asongo wazo au kama nini mtoto hajarifanya hazi utuambia hiri majumba mada ya kidaula amada yanu utuambia hiri mada zinu zido panchi yako ana zidumu mahala pia yani mahala hada kidaula na simunongo njema zifanya madhamana wazifanya ile zina lao ndio kweli bora zaidi Wasumani maraba menji madedi mwadunga zaidi Wasumani akau yele zambabi lihazizendelea yao abonga rjo dunga mbabi consultant ya rele zambabi hazinu heli yao ama bazaru kwa sababu ndio karsurongo wa hazina la mtangazaji banu kasi garirengo wao heli zina la consultant wa heli daho la idara jimla ya hizenyushu kao ngami banu honsini mashevuli shahe mudiru jimla wa hizenyushu ono ikao do ya balia le dahulini kao bafunyabo ngabo ye mudiru jimla wa ile siwa la ngazita wandu wao waili duatia initiative ya hazini rawa himili ya roho dingoni haukaindi haini rongo zitoka uruhusu ya nchini wa Komoro zilo faida yaho wa Komoro zoli zimili yao haini bahanu walo machaya na msajaja na ujanji zole zonongo loki nimenizo haini rongo zilo mafakano wa Komoro banu yabona mnitsaye babo ngapi Buhari hapo lewa haini rongo zilo na mafakano wa Komoro yabonga Buhari ezisoma kwaka za ujanji na ndabu na mnyanya zonsi bonke no wamanda zinu lijoka ya wakomori wenji wakautambia haku iko risa zenongo zinu ngashukuria hal kadhalika waziri wa hemali bwana Ibrahimu Muhammad Abdurazak akawode ya ruhusu wandu wafanya zinu wandu kwa jatofanya zinu wasina ukawa ni kwa amri ne daula uka na wafanye donc zenongo zinu zinjanziani ngazifanyishi hao haka urisa ya mkomori ubalozi wijana ya jalibe nushuru hunu ya jahunde zitiwa za machizila ya hunde tantabwa ila zinongo zila kateka ujisa karanzao ndongo njema zote zenongo lisa hao gutaki baraka angalia bahanu yao yabo bahanu ikawo zingama zakabo subhanahu wa ta'ala angalia leda hilo abahe namna lidini nde zaziranzao nde zenongo ranzao
unaelewa soka zombi zontipi acha majumba yanu yadolekeziwa na rone mwana nyasi babese ama dehediri nao za zinu rangu juzi ngao na risala hindi wajo ibe hauso ni mwe population kwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dokaya andani angari shukuri yao Mwenyezi Mungu nilitukulie mabamana hatu hoji mkubwa rangoera isi wae daula ujae waziri wahe Bwankanga wasuilie directori general iwa mwisonda mruma wa hao dokaya hazinuri anzimia mvuli wahe waziri wahe mali ja mvuli wahe director general waono hili rilo haruma ukambi fubano wangu kayange kujiko ishangirieze hazizinu hata zihunre nafasi zifanyishi enge abo ndo tuwashukuria hoji mlifu wa hao warenge initiative rahajara hari lekezao yenzia yinu ili risahilishe uwanrohasi risahilishe maranya ya hatu wajovanu wejawe baliamali wejawe livia zenyu shukura ujoshira urambi ze mali za haramishiwa hazinu it's in